la buki may nakaw lebu nak yalla kay lebu aw saboro tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na bo ngad be en yato e binaka be yaw radio Fiji 1 ndo may biti na bo ngad be yano na evangolite e rakiraki e mami na marama ni nokle e mami na talenta kana radio Fiji 1 ndo may biti na bo ngad be en yato na radio Fiji 1 ndo may biti na bo ngad be en yato ni sambulu binaka sai ko ngona bole leka ni nonde tukutuku nama ki menatiko na tinika diwa na milioni na dola na vika boy labo e rawati na sot ni super rugby e na boy durti ni mataka dina manda ni biuta pakati na mata ni tu e ruo poindi tul na milioni membaleta na kena tokoni na sot ngo tuko no faya square na minista ngarabo na businessi ni ngito ngo e sanga walangani sotabikina non ngandre na ndaw ni beto koni membaleta na kena sarabi e matana votu ia endona ka lebu e boedora oya na kena kauta bo lebu mai kina nanda bonua na rawa tumbu bo labo e kai ni kena mai boeduri na nanda bonua na gito le lebu ka ngo e labeta kina ndoni batang niende na kena reidi na nanda bonua me bonu binaka ni kena mai boeduri kina e sona sot le lebu ka ngo na maki menetiko re tinika wal no ndulu na le bonua merna saraw na sot ngo ni mataka ia ndona taru lebu e tarongi toka se raombeka me na varuta goviti na matangali bengarabi nganita me sotabi kina sotsota ni ngito lebu wakaongo tukuna Dixon Sito na presidente ni songsongo ni Saravanua ke na beotela ni sanga ni ndona kaendre biutana matambosi ni labu musuki na FNPF e rauta ni ron rau tolu $1 milion kina non ra account na leon matambosi goe salamureti ngana batulewa ni matambosi ni FNPF ni otine kena bandi taki na 1.25 na paciente ni tumbu na ambaki boy labo kasa dhaba ni kuwa tukuna chao chukoroi na bunlewa ni matambosi ni tubu ka taki ena baka na mata kina rao tumbu o sibi na kena bole sui na beka rawati kina non ra kaunde na lewe ni matambosi undol longo ni bulir ena primary baka kina na secondary erna baka ibota na programu warautaka na EGAP mai Australia e bandita ni kuo Christina Munza mai na boli bola ni mata ni Australia ni na toso ital na kena warautaki na programu ngo kina ronondolu tinikawalu e beto kunitiko na ngaunongo na EGAP kina walu sangablu kalima na kornibuli na primary kaso beira na gasnibuli erbakle atelanga na binaka ni kena warautaki na programu ngo kina gito waka binibinakataka na Fiji Sports Council na vito koni erto dingome na buguning gito lebu ena baidor ni mataka gosenge mateni ngauna ena nanda bunua me baidor kina endo na sotote lebu ni gito ragabi kauta batamai ne wili lebu ni ndau sarangito sianga walanga ena nanda bunua ber talanga mai bunua tani na magitigo mena bole kata ni rosa ngabunu undolu na ndau sarangito erna osote ni na ANZ Stadium ni mataka sa volte che oti buandua na tikite na grandstand ndambe simende waka kina ndambe ena do e baruta kitale bitu na ro tikite mai ni wililongori sa bonga e ronan rau 5 mai da bekir na boleleka ni no de tuku ni bogadeng vinaka Bulanga salon itinai korbotan ando tali tak na varo mo enam bula FM namban 2 ena sere Volvina gua saukuru todo tali tak na bula FM nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi ando bakro ngan bula FM namban 2 ena sere Volvina ka ya makereta mengandi Nesbea nambula FM namban 2 ena sere Pa korbo ta sanga tali don station ni rolerua namban 2 namban FM namban 2 ena sere Bula FM namban 2 ena sere